Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innahu lan taqdiru qadrahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah simata mananungang ipataraka tanra syukur kata nania papuji simatata ipangulo simata dari pengallahu Subhanahu wa taala pasabarang pada makasin namanan na pahatta pada makanjak manan ni beta bateta pere tapata gangkana pada hati-hati ni nilulungan ya sangi takwa tungatungang gangkana insyaallah matanat tanang atu tungal linuta pak tarasakan itu atu tungal linoy ya tarasangato matu asana-sanangange untuk perasai penadinge amatingange tapi ya pedi panang kanirasakan ya makoto pero pemang insyaallah masuku-suku irasaka papinyaman pong Allah Subhanahu wa taala risuru pamasena mati sini nama sabing kadere narima kona naro untuk perei tepat taye ya sarikommangi pada na capuri kidecing ilalan na tutungan dinutaye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah ya kumelo ko matarika nomor sidi ko kulan roli mujolo matarika. Yang kedua okui sinin na pancaji pong Allah Subhanahu wa taala makom itu batebe majapi pong Allah taala ya komeki misang itu ngatungang siladaki majapi itu silaga misang ya japi itu pong Allah taala iya na tu na make gamu patau macapa-capan seba deje nesang itu ngatungang pong Allah taala ya padahal maka kan kadami nabi tatuha liman sagalahu aifuha an yupinas ukono jolo alimu apejapu ko magalatche alimu na mapaddi aja ni jempu jiga bawang alimu macano tu pasilagang madiceng sibadin madiceng iya ipaha pa tungatungan yang kedua ipakai mapajapu pakite pakai kadalah kuasa tu ngapong Allah taala manang ka mana aju ye dito nga miji yan naswide gaga di gunang sa gadina nasu bawang ya lebih bangga juan nasu tu ang kato aju manang ka mana aju makuasa na ye ya le pariwa bola sika ko itana DJ na marigaga ya le yan mega ipaki mapija putu pakite tolo tomatenge na tolo ki buru tapa mapeja puje pakite kadalah ya tunga ngonrong elino samantara tunga mi nyaman-nyaman na tawiliu kubala na sirit na suy kasuro non riliu ya kumacaki-caki masalimu ya kumapangay ang kakipasan na nasalay mana waramparan na ipatama rilatorik na kaya cikat di kasi napi di nang kangulu ya warampara paigan na tapi nimal malu saliu lirijal salihi mo cede warampara kumak baraka mush mo topik kue gana ko de nok ko to makasing ya gamana monro mancaji bali mirisisi na yatu dula dunia ya sini nama sabing kadere yang kedua papi jepi paring kalinge ya papi jepi
Ya. Tapi ya kodene poji maring kalinga apa ang kami tahu deje na poji maring kalinga bicara agama. Ya na pedato teh para je kui cucu burina. Ayanu moaro. Ya. Gakana dena melo si kana akatana po ngalata ana pajaji ki si bapang kau kana. Ya. Sini nama sabeng kadere jadi sekanja-kanja ne paring kadinga do ciri kado iya rope lino wa ma hazil hayatud dunya illa lahun wa laibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan biaro pale lino sandiwarami yang berjudul aina mata sabuna biha pada melomana koji loki ga aja nanai di tanai kui kono tanai elimu dena kana tanai elimu kan kana tuo silolona ya dan kana sina masabing kadere ini mereka runtuk ya kong katau tu pak yeo macarita nati lino bicara nati dibato sumangatna jangan malam pelak dia mah cerita tadi itu. Ya. Sisan nai pelete cerita lo bicara agama, bicara akhirat apa mengalale je. Itu deh ton pengajian matu tenah kada tu di bener je watak weh di samana. Dia je bener je, dia tu di bener sebab abesan. Ya. Maka manuanu itu kapa watang nada utu SAJE we mana kadisi saja DJ tuling kala sana sabari nade namarpe po dari pong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sini nama sabeng kadere justru kanja-kanja narokoto timaring kading iya pale lino nami pong Allah taala. Siti naje koto mata nak monrok kelino nade na pasewai pemerintah mi pasewai. Ya. Ya rupanya wai ipake nyawa na mi pipong Allah taala. Ya komelo masrumala nasrumala ni. Ya. Makan jatuh ya mapijap pun sebab pahang, mapijap pun sebab apa kita. Mapijap pun sebab pareng kadinga pinadi. Ya. Tuman rende duriang. Koro igang kameji piti garo. Inyaman nagagaye. Naladan na wacina iya wasa ngilatu pali kaje mak darmamana mak darmamoto andrei megan mapalaman ngalimu. Makku memang mipek nyaman nalina. Sinangi makarana bita tuffatul mu'minil maut. Ia kumegro ko rasakan hadiah pamulan na po ng Allah Ta'ala. Anyaman-nyamangan matung kaya. Mati no jolo kona dapi wattunna dengan syarat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Manakah mana werikada makukuya. Diji kapan nang kana dining kalingal lantas sesuai. Ipahame mani jadi terima makan jak piarana sawa ipahame mani naturi ni paringarang kita we. Ya. Alhamdulillah. Ya. Makanya nimatu aruson wa mahruha. Ia atu tungalinoe. Ia kumelo ki rasakan itung-atungan dua tu bawah sipa ipake penadingi. Nomor sidi syukrun, nomor dua syukrun. Apa tu nene tamah pengajak tahu riului tu dipakitan na minalan. Kerede ia waram parangi pedik mege pedik na pandrasarasau. Paridi na pandrasarasau. Ia kumalongi galum na kumana memu ba ini macairi to kulisyo. Makin matakono aja na tumpas sa mupi. Ya. Ia kumege waram paramu na kumana memapunay memupusipa ni pacay-cereng mo sekito de mancaji Bali ni mati itu Surimundri. Ya. Makanya ya kumasarna gini waram paramu kumeno manyo mangilino akhirat syukurulano ko. Maka mau piripa tapi maka wata tu syukurkan maka tu rasa berkah. Ya. Ya to situ kumacipi tu tungilino apalagi ko nampi kilasa payala saya Pak digaga to muli predisi masila surang amatingan itu. Sila lolo na jite makada mana kemana tahu mah kaya masin na samana je dia kana malasa tu di madisi dan kumpali kasih ni makoko wela bala ju panda tu
Itulah dunia. Ya. Silolola rita makar boyong katuyan parbaji karu dalik nah. Ai de nu le purai paramparan na mati na kada masesani makokowe. Itulah dunia. Makanya ia natanya asa baraka ye wangi riwattu ya perluan na asukurukannya na de gaga. Sitopo isuse. Maripat tu pahangan na atutung dinoi. Risisina tau si mata perangi tepat na niya tau na lori pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Salawa masalari balabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si di Nabi purna tusuk pong Allah ta'ala. Paring kalingai kariba madecing. Tiap pitam makwa iku umakku muruntu isusay. Lino letu akhirat. Tapi iku tiani tamakwa iku matutu rata kang ilalang ngalimu. Purno upalatu kakariba madecing iku makui tapi demu jampangi gara-gara liwat na batemu poji lino wa mal hayatu dunia illa mataul ghurur. Tania iya pun bicara pun Allah Ta'ala pun bicara ia lino kodemu pahangi to dina ceko-ceko ngakumu mate. Jadi itu dipati lo yang sigi lepat ni boleh ceko-ceko na lino. Ya, ia isapa pada makwewe. Ya, isapa ya tutungan lino sama namiki tu mananungan. Isapa itu tung akhirat ta. Manas sadir je namit tanan tu mate. Al hayatu kasiratun palatuk surhabil ham. Ya tutungan lino cinampat mitu. Unru cinampat na si di sini tetap pemati bawang. Ya. Walaupun nang kameta tapi wattun namitu meta. Hakikin na cinampat memang. Makanya mati memang ni riwat tu na panato mati. Ya. Ya ku mati pi me madapi na pa me guru mati ai. Silada ki runtu pamasin pong Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kami pakai gunai di singata. Ya pelik kode na tumadisi pakai guna tone atutu ngata. Ipakunai pakuletta ia balik komadodo ni ipakuna tone maka toh pakuletta. Jadi lino iya si kanjana si mata ipake guna pa ia wadinge ipake guna. Ya, lagi si dicontoh ya tumpai pa riolo itu watuna mula-mula melo ang kaya sama maulu kota naugi mapikri tau pandrita. Aga allalangan nawat di malasi ipapahangi sayjis salatan na manasu malasi manasu pahan di sesena ya gok melo epoko ya apa ayo kutimakui je pakalingnong be ai lepak mana ngi je tabi sesa pole akacurang ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya na tu nasabari batena tau matur pikiri kiwi baik melalui mimpi baik melalui akalang untuk aga wadding ipasilenarang ilalan na pagau paringati wi jajian na nabita. Makan kata pandrita sidi manipi. Aga na nipi neng kalingay manipi neng kalingay luka masak da pudangi anak na makada enak aja lalu mumate kode mupura makiguna. Khairukum ampahulinas. Oh iya nagaga makan jalat da ijelaskan maulu ite. Jadi bala itu maulu ite memang loka aga. Oh loka manurung, loka macaya. Ya. Gang kana nakapesa teh sifat na loka memang nomor sidi iya lo kaya di sisa gaga de nak keguna kutuma pamulai batana latu ya si cupuna. Mapamulai malala daun lo kaya sila daki mandre burunggo ko di gaga daun lo ka. Maka jiko plastik melo dipakai buku burunggo. Oh iya.
Aga na pa udan rakona na kada. Aja mo pandangin tingnya musapa ka komelo kumak baje. Weh, aga pa itu nih. Diga tu. Ilope burana na kada de. Aga me mumpogok masiusio ke dia kak gaga. Burak mana me ti mondri me na turun pu Jepang. Burak me. Meki mak baka wariol ko to me mangata dia na jaji ko diga burak lokah. Maka tu ngaji piega kagunan ini hairukum ampalina si kanja na tahu ye konulai mitei sifatna lokah. Ya. Waka lokah. Wah. Capai. Aga na podang capana. Sapano daulame. Si bawa kalukutaruan na mupasipeco ka munaswa muperasai ni aki gunaku. Pakatongal lu nrak kejuta tu Waka malisa pocina. Aga na podangi pocina. Takut lai kai ambok magalung nene mumalim panang kabojo na runtu atau baligalong ala ni mo pasinaswa mo onyi mani mugugurangi mo buok bali bola mo dito mingerang lunra na. Oh iya, dito nga hayon rima tari ka gagai. Makanya tafakkaru fi halqillah. Ukoki na panca jepo ng Allah Ta'ala pada mak guru. Makita, mapahang. Inapai pasikan na ada-adan na hadis-hadisan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Malisai. Nakadadena tu na marigang poci-poci kasisay. Musapara nga kadidim pasinampu ka aga jero sana. Mutari santang rodo asan nawai pasorito. Tapi ko nak mundri di nagaman rima ko. Ya. Imiriro ko sarangi, ako amiro di ipandangi ko sarangi rolo. Rodo asan na. Sinna masabing kadere matasai aga na purangi. Kada takban nak mutajang sapon na. Musapar ngak bukata nak mupanange. Ubi bali bula mutudah tunda resaiwi ipancajin na pong Allah Ta'ala. Kadalah sanggara. Yero lo kubo timpa tadi gaga de mesti. Todi kubembengi munro sanggara itu sidap konde-konde. Ya. Ya. Tite pahe. Angka ni bepalukai. Angka ni jambu-jambu mue. Angka. May galada. Ya. Sini nama sabing kadere. Cauki mande sanggara maronyo-ronyo to ni lo kada na yali bawa ni sapin na kadaja. Sapara mo ala bu mumuronggo de mulle melomo pun capu. Ay managin na ni sat di buronggo. Jamu-jamu na jinne jamu-jamu dan na abe bawa ni. Maka mo jero nga kada hey aja ji mutak keborok-borok na tepung Allah Ta'ala to tak keborok-borok embasir. Dua ka masuya mudampo ka asanna pas macani ka watteni letopin dina. Wah tane mitupan. Kung kata desi sa ni samaki guna kulino ay bawang umurut si kawaita. Sino na masabing kadere? Makadaita Pak Birni itu anu nah desa karaga gunana itu batan nah. Kada jamomu jaka denang katau mate tania iya musappa mupakil langga ina pemudu. Latu je mate tahu. Ya. Ini apa? Dia tu yang kata video dulu. Aju langgangi muteli batampura tu. Ya. Sinna masabi kere. Ya. Sisan na waktu sarang nakare batat nama paride musappa ka dega mu pandreng sapi mu kude mu kaya ka na pemutata mapamulai batat na letu capu dega gade nah keguna makare hairukum ampau linnas si kanja na tahu ia mege akigunana luari pada rupa tahu si balikanna tahu sasa kalena tas si dia tahu ia guru-guru salengi tahu pugau dosa nasabari na pedik mabira puli ripong Allah Ta'ala di luar kesadaran. Inilah manusia. Ya. Makanya sini masabing kadere justru lana tutung lino taye kanja-kanjan pak. Ajak takrani ke macarama di yang kamu terturan tolokul ilmi fardan alal mu'mini ia tu maring kalinga nasabari na tumah paha-paha cek di sipulung
si tambah pahatta memang termasuk gak na perlupung Allah Subhanahu wa taala na patukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ya kode itu nama kanja pahange de nama pacing itu. Hai, mewah je. Pangitanas pengaji ya mau baji mau sangadis. Isa kadaga. Tulo bawa sa di Malang ya sarah. Itulah magai de nama Cina. Untuk ipasiruta ke pamasinan ya kemasi po dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini masabi kadare inilah mumpun na pinrangan mo pipong Allah Subhanahu wa taala sung pakwirite kadang pa ye betul-betul ya. Ko nabi taje dunia malunatun ya tulino on ropa coba. Maklunun mapiha degaga tau de nang kani coba. Si nyaman na tau maparri de nang ka ni papaha pulih pong Allah taala sebab susah. Si susah na tau maparri de nang kani were papenya mapulih pong Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ku tau de nama kesipahan dari sisi na agama. Diwat ni matuk nyaman na timak dari kimupi. Ya. Jadi malu non wapi jadi aja tahiran maka dawe agan aja kumakuye meki maga. Ya serena sewaktu na bunga pura mata na pak made sewe. Kadai makanja pak kelinongi apa iya na dupa ngase makanja sininna perangkat ekonomi makanja man masage na tema balanca. Ya sebab pure dupa asima dupa de pasar. Wah, ya pak galungi ko kampo ko kak watero. Dia juga semana dia nakan rem putu nak jokai. Wih. Pikuye wasa sila lomo pole mo kwaje tunange galunge na elewe nakadai. Ariwene aja nakada. Maka aja sanap pina ding ko tolo macam caniri si maku koy dah. Alhamdulillah itu termasuk nikmat. Ya. Nikmat ani magabun dua pape nyaman na po ang Allah taala mareso ya lupai bahkan besa na sakarta nomor si di sihatu di singan. Ya. Madisi-disinya ya. Engkau pengajian bele-bele hotam tor lagi si disinya. Manren reki malundra-lundra to sa dijaga yanda kutu disi. Ya kutu malasa wa engka di Singapura engka ni Katirisala engka ni aga desa digaga Cina-Cina. Ya. Makanya nikmatan ni bagubun. Si khato adi sidi. Yang kedua faragu wetu. Tuh. Engkau tahu deh ni sangi pakai waktu. Ya. Dini pakai masker sokareso. Toli matinroy magai cakarudun taroja. Ya. Dini pakai waktu lo maringkani kalinga. Deje najin naji cara najin. Ya. Tapi deh ya ko waktu melo na pakai mah HP mo ko masigi magai de na pahangi makada. Wal faragu iya waktu pakai guna pa loriga makai guna leru atu tu ngata makai guna lori akhirat tamati. Makanya ya mutul maru ala masalah pak tengerang-ngerami matu iya kode na barobas tingkalaku na manusia de tasila da sapa matu teh sapa HP na komedo lepu. Mati teh pada toha biasana. Namanya kata makoko pak tali batin puji HP. Makanja memang apa yundri mak guru. Makanya kalau dia guru kurang kepapidato diri tang kebaca kerabat di tapi onro dari makoko tak kalu patawe pak. Bayangkan nih. Motor kalau si motor ini nanti lima HP. Wah. Magai na kontai. Ya mana makundai ko mapagajeng itu. Ko menjadi staklim deje. Na subuh je ko yawana ko anak. Subuh ko na hit masam. Ada kuni gaja rutin ni mak bicara berita gaja rutin ni takur. Mo magai itu gaga tuling kami ko tu lisu po pole mak pagajeng mitai. Magi no kula dar masige magai. De na makanja singkaruan na yero gaga makara wal faragu pakiguna iya batuwe. Ye HP upacio molo bolaku tapi ya rupa pedato dena culo bolaku paring arangke. Lupa.
Sini nama sabing kadar makanya lelna tutu ngelinotai maka tu kan bicara neneta. Hai, ia capa, ia cilaka. Niga matika mau pak kutu. Mandra desa tu bicara neneta. Sini nama sabing kadar. Untuk itulah mumpun pindah mau pipong Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih di riwayat tu dia apa yang matam salawat masalori malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Nabi purna tu supong Allah taala. Untuk tiru yang ilalang asal makan. Tau liwa ikan jak nas tanak tu kali nafsi na pitte tu ngatung ngapung Allah taala napa na tuntung untuk ia kacuri. Ia Nabi tatupa anak-anak lolomo pinis sangi pasilangan madicing si badi na madicing. Anak-anak lolo magbi tuntung. Ia ini macapi ni madari mo pag kataw dinis sang pasilang madicing si badi na madicing. Ia Nabi ta iwatun na ipasusumo pa ko halimatu sadia kabatulang iro susunong ko Nabi ta mondria tawi iro susu abiowe anun na anak sila surah si susun na pak dua itu si susun. Apa iya pa tu nampa susu teriolo ko to mi mana lolo to pak dan de ko di mana tena daga bay susunna. Gangkan na ukay na pita po nga latala makada iyaro nabita batuna tinaiso susun na degawa masu ipalette iloko susun na sila surana lobyo de na melo uka sumpan na anak mo pede sa makada taneje anu kuya tu ipa guru memang ni macam pasilengan ya makanya si tinaja tu ya kacur sini nama sabing kadare. Makanya si tinaja tu masalah makanya Pak sekanja-kanjan tu kumelo ki soro matinro nomor sidi ipatam makam meman ni aku rangalewe na pamate iyo ko paralui ipasalamat meman ni alewe ya Al-Fatihah na pedak piri surat Al-Ikhlas tabi katalo ya kanjala ada itu ya yang kedua la ilaha illallah napa ipacinrai toba astagfirullah. Ketiga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tipa kanjaki mate te pada Tuhan besan insyaallah. Ya kumelo ki mate angka itu singareng itu kakek kuiti. Dina namang kingi di makuragay na so purami man ni akuragay. Iya man itu tapangnya lina. Ya. Magay ipas sa dia mengalami. Sini nama sabingke. Ini pandangan. Kamu putih cede. Engkasi di tahu sogi rolo. Kepala kampung. Sogi pak maki kan. Tapi ia tahu rolo sogi makom itu. Ya. Sandara lagi. Madari dina sandala pak. Dia juga gagai balu. Ya. Ya rawat tuwe. Mapamula ni maju-maju kadang kasi di tahu sogi. Engka anaknya tapi tahu sogi kampung mi pak kampung kana na cidi sini nama sabing kadere aga tila na po ada tahu kadala nyama panyawan matu irunana ini anak jadi di nama ki kalau galun na bapak na malok darat na makatupe kalau kuluk na mici jelo na anak dare mitai makatupi garata makarete ci dito nga mo anak na tahu mapakariuryo. Sini na masabing kadere, yan naro, waktu makaday ambo na laman lengi, lau kumasaparin ko to ko'y anakku motor baru, Sunda mo pa. Ya, di pagaga motor mandiri. Sunda ang kamotor riolo, Sunda motor riolo. Ya, balalala day ro motor mako, ya udah api pak matona. Ya, de, mundi cede pada ya si dapat agak si umur itu pada dua itu. Pada dua real si banor tonge. Ya. Ya le motor. Wah, ya ko hari-hari na lawa paki motor na. BBJ elona mita istilana te macina ladda de na bebe to kang elona. Kadalah nya mapanak na te di cipa. Aga na sa tau pandri te pa ang katoto pandri takurimat to na kada lihat saja nanti. Lihat saja na. Tulir na po. Gangkan na buangi motor polo aja na polo itu liman na. Aga sina po te sila lo na pura makadanya mapanak na te. Inna japanak na tawi.
La ilaha illallah. Agar satu panditata, lihat saja nanti. Itu Pak. Ya. Sini nama sabing kedere kanjak na toto matonna no bi iro pandrita iro maka de lauki kasih dok dongi nana iro. Lauki dok dongi bisi. Seri kemengi nama seipong Allah Ta'ala nama sija saupuluna. Kede pagaga, pas suntik lagi betul sama sabala. De pagaga napai bami rumah sakit. De pajena, ya sini nama sabing kedere, gangkana, nalin ni te tak buna pala payu na sasu asana. Tinilaw dongan ni puripong Allah Ta'ala. Sini, iya sita lo mitai. Apa iya ko tau mega jik tugagan ni tak nakan napacu ba mau makai ka tolo mitai. Riolo. Mako ko ade. Iya ko tau parri kasi mo melo na sambung ke bicara dito. Riolo mi. Iya mako ko ade na pa makanja ni pasan apahan na tau. Nah, sini na masabir. Iya sita lo mitai. Si rupa bicara. Inna japana nate kepala dak je rumah tu tahu garata kepala. Ya. Sini nama sabing kedere tapi ya pandrita ewe di samping toli na burai ya ro polona toli na pak guru tim mengaji na pak guru ti ibadah. Ukir kelebihan. Gangkan na sini nama sabing kedere lo kura lebih si tahu magala. Walaupun dia nama galak sisan. Aganin lau lapo kalolo. Sapara ngak tombok. Tapak guri mamotoro. Tulina gandenga. Lau masigi upahan ni lino. Inna mangkada pil masjidi. Fakada zarallahu haqqal mazuri ayah karimas saira. Ia pelik masigi unron masam pajat. Tapi keutamaan na unron na po Allah Ta'ala pakalap biatan na. Jadi itu tahu tulingkay ko masigi. Angka na tualap biran na tarongi po Allah Ta'ala. Ya ko de pa tamalap bi tasad di kulino tatajami madapi tamalap bi. Batu suruga. Gangkan na. Yero miro tiring kali ngabicaran na roto pandrita makada inna mangkada pil masjid pakada zarallahu akal mazuri ayyak karimas zair gangkanna nala kalana tuli makita toni matanna maring kalingan ducina pahang tina tuli ganden ni law masigi walaupun mata ketakamu pilaku iya kolawi masigi mas sampajang maghribi pura pi isanalisu maka dari teh di cipakalolo na teh kipamo tapi baik. Tulir, agar apa teh? Lihat saja nanti. Itulah dunia. Makanya kau kata makada maki para bapak beri di jiyanu lihat saja nanti. Kendra pimonro terakhirnya Pak Jerita. Launi nyili kumadangi. Malisaga mangangaga mapala uliga de nagaguna na tuk baluto batan mugari tatutup ya dan panepong Allah Ta'ala na paywiring atubakan makaripong Allah Ta'ala upakadaw-daw manwaji tu pa ututu ni napako melotoba sini na masabing kadere gangkan na makara ito maton na mena pa bayni ko na anak jadi di kumati kumatu na diga apu kudiga mana waran parangi gangkan na di nang caji malari. Maka yang kamu kata puji nasa pak tahu kipangi. Pak makunre itu nasa main cupak melu paye wasi joka-jokang. Dan ada itu tu mungkin panak aku menggandeng motor i. Sini nama sabi kadere gangkana. Iletukan ngoko si dia maku. Iya je ruang ka makunre letuki bi. Mampasikan nama ni bang. Ya. Maka dia ambuk na bicara-bicara ku je tu tena irombu anak dari nak kada ni ke bapak nak kada ya anak na yano ke pangin nak kada tatarima ni bapak na rin nak ta masuru ka pamasin na tayo tu tayo tin mak birja tita ni batin mak guri korang sini na masobi kada lotel tu jadi mema jere kina lote na puran ni anak na makadana angkero ambok na la sukuru letu kang anak na
mita mo tu kepang nakana taneto kepan aje na melo pula kepa atinna mi melo pasi di sibawa atiku nalatu suruh pamasina pa oi makun rai pa kancana silada kiruntuk makoko ayam mega nakana tidak ada penampilan. Inilah dunia. Agar sepandita lihat saja nanti. Ita ni sangitongan kepanila tuki. Kang kana magai tinaganden ni bainena lama berjama makadai guruna lihat saja nanti. Betul lomo komu tudat tudangi kutu mo pona melo mate lo komu tudat tudangi. Aga purna bicara pengalatan na pala tukang inabita dena wat di dena terjadi wal akibatul lil muttaqin dena wat di dena capurki deceng na sebab maka kilami mangipu deceng mungkin maliwan ni waktu itu na purna Pak barakai pong Allah subhanahu wa taala sintu kata ya insyaallah subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.